Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kunak nga aglinis kayo dito barangay hall ngam sa balit ti inararamin yaw. Naglinis kami mo't talaga, Kapitan. Apay nga raw, nagadulat ta ti nakawara abulbulong wano nyapad dita. Kita nyo? Nay, kitam ka raw. Nagadumang agpeso ti bulbulong. Nay, nagado ti plastic. Nay, o kistikinday, nagadaw. Ay nya pay lang nga raw ti araramidin yaw. Ay? Apay nga agpeso, di tayo mo naglinisan. Apay, damagam kanyak. Ay nyat kinkinwayaw, nagado kay atanaw. Kasano nga min na makalinis kami ka awamot pagdalos may, Kapitan. Ay nya nga awan? Ay, ibagamon. Kwa, Kapitan. Awan walis. Awan tidaspan. Awan amin? Awan, Kapitan. Kapitan. Isaasan kami ang nakadalos dito, barangay hall. Inteng, nalpastan anangan. Ay na, sugak Ay na. Siyak tinagluto. Siyak tinagin na. Ay kat agtugawak meten Ay, agtugaw tan adwa. Agpalpata. Ay, Ha, saan ka pa'y nga agtugaw? di mo kayat nga ginanaak. Ada pa'y nasken nga aramidem. Ay, nagadukat nga ipapaaramin mo. Ingka pa'y agwalis ija arubayan. Kapitanak pagwalisin na. Mapan ka wano saan? Tapagpilin nakmanin. Maysa! Agbilang ka manin. Dua! Mapanak man lagan. Sige, walisam ti intero nga arubayan Sapay kumataawan ti makitak nga uray may sa abulong anakawara. Kunak nga agwalis ka? Anya ti aramidam? Awan nga ron walis. Napanad nga ron ti walis. Nabayagan nga awan. Sapay awan ti paggatangan iti walis. Iso adinak ibaon nga agwalis ta awan pagwalis. Kahit, anya nga ron ti aramidam? Agtugaw. Anya? Dinak ibaon. Awan mo't pagwalis ko. Nagrugit pati ti kalsada. Nabayag nga min na saan ang nadalusan. Awan mo't pagdalos tayo. Huwag nga raw. Basolan ni Kapitan. Pagdalosin na tayo ng agpaiso nga awan mo itid na pagdalos tayo. Isumit. Kasano tayo nga taa makapagdalos. Awan na. Ay? Nay, apay nga kinagtaram din nakawara plastic. Nay. Napanidya itersina ni kagawad ko arang. Ay, ala ka. Ay, sos. Uy, kitaan ni. Kuskusilapan na ka. Ay, sos. Nakabasol ako. Apay maray. Asino ti kuskusilapam? Ay, dagijay tanod a magmagnaa. Apay aya. Kinugtaran da kidin di plastic. Nga uray lang na ipurwak dito isang wanan ti tersenak. Di pa'y isumanan ana inayon a maiwarwara. Ay, jak lang nga ron makawalwalisan. Ay, agpapada tayo, mare. Uray da kami, saan kami mo't a makawalis kundi inteng. Tawan mo't tadya pagwalis may. Ay, pudno day tamaray. Apay nga minaya nga awan naglako iti walis. Jak manam mo. Iso aman po di barangay hall, aging gado ti tersenak. Nakawarwara. Wen nga rod. Importante mo't gayam ti walis. Walays! Gumatan kayo iti walays! Ni Mari Tuyang. Anya di pukpukaw na. Walis, maray. Isun sama di nakasusoon kang kuana. Walis sama day jay. Ayabanta, maray. Marituyang! Maray! Gumatan kayo iti lakok awalays! Wen!
Wen, gumatang kami. Dumanon ka dito. Wan, umaya ka! Adda magayam la ko maawalays. Gulpiak man. Ay isan mo ta. Mangibati ka mo titigatangak ah. Gulpiak nga rod. Tapnawan lugay. Good one tan. Manoya tila ko maray. Sa nga pulo amin daytoy. Ala, saglilima kami nga rod ka ni Marikwanang. Ay, kituan ah. 5 times 5. 25 amin ti bayadak, Mare. Ay, sag 25 tama rin banang. Anya 25 ngay bagbagayaw. Na, di mo ibaga at 3 pesos ti may sa Mare. Ay, naglakan. Wano dos. Nalaklaka man Naa, 2-5 ti may sa. Anya! 2-5. Sa inyo ay anaawatan. 2,000 ket 5 kasaw. Tibayad na! Why? Nagnginahan! Na. Unay kamutin maray. Ay. Uray mula impok kaw mo dito lapayag kaw. Ay, nagngina mo daytan ngay. Apay, anya day tawalis, brandad. Win nga raud. Anya ay ati brand na marituyang. Tanakangin na may. Ay, imbag ko mama no mabali na pagluganan day tawalis. Gatangin niya no saan. Ay, nanginaunay. Ay, jak kabalan ti presyo na. Nala, mapan ko nga rod isursaur. Adaw ti gumatang dita. Saan lada kayaw? Walis ko ma. Walis kayo dita. Ha? Pag isaw? Adda walays? Ang kaibaga ka ni Kapitan to gumatang. Sika na. Sikan na. Napay nga ibaon na ka masadutak. Mapanak man langay. Kapitan! Kapitan! Apay! Ay, kuha kapitan. Daglako iti walis. Walis matlaga. Ayan na. Apa? Na. Gumatang kayo iti walay. Nimot marito yan. Ay, ayabam ta gumatang. Nalatuyang! Walis! Woo! Ay. Nalatuyang! Nagbayag mo ito. Unguraw. Umaya ka. Nagbayagan. Ngagbirbiro kami iti walis. Kasta aya, kapitan. Makita mo dito aglawlaw tayo. Ay, saus. Nagwara. Ay, sungarod akasapulan mi ti walis. Ala, gatangam nga rod amin ang daytoy lakaw. Unsa? Sa bali ti pagwalis iti barangay hall. Sa bali mat iti balay. Gatangam nga rod amin ang kapitan. Gulay ka tayo war ko ti pagbayad ka. Mano aya amen. 2-5 ti maysa, kapitan. 2-5 mutla. Anya! Ay, awan tawaran. Nay kamutin. Nagnginamutin. Nalakadaytan, kapitan. Nalakang. Pangalak iti igatang ko. Ay na, gumatang kan, kapitan. Taado ti matulungam amarigrigat ken mabisbisinan no gumatang ka. Anya? For charity daytoy. Nagngina. Uray daytoy may salaang tigatangam. Adon amarigrigat ti matulungam. Hindi. Agwalwalis mat ni Enteng, ija arubayan, may. Gimatang amin iti walis alako ni Nanatuyang. Anya! Gimatang! Kat no nagngina! Gimatang matlata. Nangalaan na nga itiinggatang na. Kat awan mat apulos ti kwarta na. Ay, sos! Inalanan sa mat tanjay kakaiso na a kwarta. Enteng! Ay, agwalwali sa dungo. Na, awan bibiyang ko. Nangalaam itiinggatang mo iti day taawales. Di ka agmulagat akasta, Inteng. Amok nga awan kwartam. Awan mat talaga. Nangalaam nga rod. Ije bulsab Ayun, kunakon ka. Makaungat ka manin. Ha? Ibagam kit di ko maabirigod ta nagwalisak. Ay saan? Nambarak amang ibaga iti kasta. Numalpasak nga agwalis di taoy. Agwalisak to pa iti aglawlaw ti barangay hall. Ha? Isublim jay kwartak, Inteng. Kwartak day jay! Kita ni Kapitan aw. Ha? Nay, agwalwalis mo tinijag lawlaw ti barangay hawn. Naggagayt.
Wen nga raw, manmanuti kasta kapitan. Ang katulungan. Apay asyak maninti baon mo. Halangan mo't asya, kat inauna. Apay, uray no inauna ka, sakit din ti baon mo. Ingkan. Ingkan, naglaing ka nga gibaon. Nay, mapangkan mo na. Kahit si kangayan niya nga ro teramidam. Agtugawak ah. Dagtugawa mo. Nasaya at mat kapitan. Kain daulwam ti panagwalis dito barangay hall. Una, tawan mat makasango kada kayo. Ay, hawam mga minwalis. Intorturad kong tigimatang itinangin na awalis alako ni Marituyang tapno adda usarin tayo. Nagngina mat tunday jay. Ado ti malinisan na dahi ti awalis. Buludok tumamat, kapitan. Anya? Kaya't kumatawalisan di sa angot ti tersenak. Nagadung amin tiwara ijay. Nalinisan ti aglawlaw ti barangay hall. Wayan kapitan, ta naglinis ka. Isaraw no tayo awalisan di tayo igit ti kalsada. Yes, kapitan. Asino pa ti sana nagwalis atanaw? Aduda, kapitan. Imposible mat anay ipaibos ni Marito yang jiwali sa lako na nagnina. Jak ammo amaray, tagimatang mat niinteng. Inturturod na kanumay tanay nagrugitan di barangay hall. Ken, nalinisang mat tanday Twitter sena, marikwanhan. Binulod ko ngamin kan ni Kapitan Jewalis. Ay, kat. Pagsisinublatan tayon nga usarin ah. Ay, kawan amaray. Ninsamanan Kapitan day tagwalwalis di taigid ti kalsada. Ita, jay matlakay atanod ti kadwana. Ay na, kukumaray! Ay, naipaibos ko jay lakok awalays. Malaksid kan ni Enteng? At dapay sa bali anak ka iturad agim mata? Nagngina mga mintilakom. Uray taado tinatulungan dagiti gimatang. Tumultulong kamat itan, mare? Katun Ay ka nasaya at ano kasta. Kahit asino ay dagiti tultulungam. Dagitay ko kumarik nga awan ter aramiden da. No saan aday talag chismays. Adda grupo main maray. Addan? Iso nga rod naglako ak itiwalis nga aramiden da. Takabayatan ti panagchichismis da. Agtrab-trabaho da. Ay, kasjay gayam. Wun, adapay kanunda. Iso asandan amabisinan. Deh, mayat mat gayam, marituyang. Makatulong ka mat gayam. Wan ko kumaray. Uray nangina, taadaw ti matulungan na. Sakmot ita ti tumulong kon kang agwalis, kapitan. Rumpang laang. Kababayin mo't kan ka, katuan mo't ngamin. Sa kong tagwalis, kapitan. Ay, awanan ti aramidak. Tumakdar ka langin dita, nagbanikas ka. Nagmayatan ti agbalit a kapitan no kastoy. Para ba unak langin? Nay, di naman kita niti kasta. Saka ti di mo kita ni ti kasta. Jak kaya tagwalays. Di nak may baon. May baon nak kaya. Ti uray siyak mait. Ay, apay. Nya man ti pagrekrekyaran niya. Deta kamain, kapitan. Di na kaya tagwalays. Sika! Sika Itataado ti walis tayo. Pinatudon kayaw. Lakla kaya na kung ibaon naki din. Ubingak ngam ibaw nak. Tapno awan lugay. Amin tayaw. Agdalos. Nangagmaw. Win. Sige. Amin tayo. Agdalos. Nadalos ti barangay no agtitinulong kayong agdalos. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sawalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Kenday to'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.